batambuke. Couples who are ready. Na nibizi Beza Benjamin na Uwizeye Elios. Mwatubwira gahunda zanyu. Yesu ashimwe. Tubanje gushima Imana kubw'umugisha twabonye muri iki gitondo, nkuko teme y'uyu mwaka ibivuga, mu marembo afunguye. Turashima Imana kuko twese turi ubuhamya bw'ibyo ngibyo. Imana ishimwe. Nitwa Rodrigue Serugaba nk'uko bari babivuze. Fiancé wanjye yitwa Bezabe Niyibizi, yasengeraga muri Betami, ariko uyu munsi namubazaniye. Ubwo ba David na ba Mahoro baze kundeba. Dufite ubukwe wa gatandatu itariki 24, gusaba no gukora bizabera Kigali Palace, gusezerana bize kubera hano mu rusengero saa 7, twongere dusubire Kigali Palace. Inkunga y'uburyo bwose turacyayikeneye, muzaze kandi turabategereje. Imana izabo mu gishuko z'abantu. Amen. Kumazina nitwa Andrew Muhoda Dodson. Fiancé wanje yitwa Divine Nyantabara. Natwe dufite ubukwe ku itariki 24, zoba ari weekend iza Saturday. Gusaba no gukwa bizabera Ituze Garden, azoba ari saa 3. Imihango yo gusezerana imbere y'Imana izabera hano muri Sea Line Foursquare Church. Nyuma y'iyo mihango tuzongera dusubire hariya Ituze Garden. Turabatumiye kandi kuza kwanyu ni ingenzi kuri twe. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Yitwa Benjamin Ntaganda, mukunzi wanjye yitwa Elios Uwizeye. Dufite ubukwe tariki 24. Twese ndabatumiye mwese, uzabera Makita Design. Tuzasezeranira ngaha hanyuma tusubire kwiyakira Makita Design. Muzaze mwese yasezerana. Yesu ashimwe. Kumazina banyita Lize Charles, fiancé wanjye yitwa Tony Diane. Dufite ubukwe kuri 24th, gusaba no gukwa bizabera hariya kuri Romantic Garden. Umusengero ni hano kuri Foursquare, muratumiwe mwese. Reception tuzasubira kuri Romantic Garden. Kanisa la Bwana Yesu ashimwe. Turabakaribisha mwese mu izina rya Yesu. Ku mazina nitwa John Kajonga Ruhumuriza, fiancé wanje yitwa Mukesha Aime. Dufite ubukwe muri uku kwezi ku itariki 24. Gusaba no gukwa bizabera Kigali Palace saa 3 zuzuye za mu gitondo. Nyuma yaho tuzasezerana hano imbere y'Imana muri urusengero rwa Foursquare Satellite Church. Imihango reception hari naho hazabera igitaramo cyo gushima no guhimbaza Imana muri Kigali Palace. Turabatumiye murakaze. Koze cyane abageni. Reka twiyegereze Bishop abasengere hanyuma akomerezaho ijambo ry'Imana. Dukoma amashi cyane Bishop atambuka. Imana ibaho umugisha. Abantu babonye abageni bangana gutya ku wa gatandatu gusa, ntabwo twakongera ngo dukomere Imana amashyi menshi. Twongere cyane, tuyakomere cyane. Reka turambure ibiganza, tubatunge ibiganza. Mana nkuru, Mana nziza, wabamenye batarabaho, wabateguriye uyu munsi wo kwiyerekana, ubategura n'umunsi w'ibirori, ari n'umunsi wo gutwikurwa. Yeah.
Amen, amen, amen. Hallelujah! Hallelujah! Surama kandi twese bityo. Ngo ni murebe urukundo ruhebuje. Data yadukunze. Watugize kuba abana. Amen. Hari abantu batatu twagira ubwo buntu butangaje. Reka mbabwire twese twagira ubuntu. Reka maze ntere revuga. Sindarangiza haleluya. Uzima
dukomere Yesu amashyi menshi cyane twese mukomere amashyi menshi cyane mwami w'abana